Dobar dan, Boldi udara sa svih strana ponovo. Drekavac, ajde. Nije, juč smo čuli u šumi drekavca. Drekavac se derao, ali kontamo da je bio jelen koji je zvao na parenje, mi nismo muda otići. Jelen je to, mošul s pizarije. Evo, nabralo se svježe koprive, pa smo to ofurli, pa ćemo sad to izrezat. Pa ćemo pomiješati sa sirom, sa malo češnjaka, sa mileramom, par jaja unutra i napravit ćemo pitu koprivušu. Koprivuša, imamo znači, imamo koprive koje je Marina nabrala. Marina, javi se. Jesam. Golim rukama sam brala. Golim rukama. Zatim imamo ovdje svježi sir, evo koji smo kupili. Sama sam kravu muzila. Muzila si kravu. Kupili smo domaći sir, imamo tu znači koprive, imamo mileram, imamo jaja, imamo juhe. Zapravo malo nas je, ali imamo muda. Kaže, reci mi nešto o koprivi. Kopriva je zdrava, kod koprive se kuha čaj, kuhaju se juhe, kuha se svašta, a može se i dobro užart o nje, pa plaka 2 sata. Evo, ja se nadam da sam je dobro ofurio, ja sam to sinoć onako friško stavio, znači malo sam oprao u vodi, jesam se malo opekao po prstima, zatim sam u vrelu vodu samo je obario. Sad ovdje ima nekih, vidim ja tu u koprivi ima ovih bodljica, kaže, ali ništa, imat ćemo jezik kakav. Imat ćemo otečen jezik. Ubacimo mileram, otvorimo ga i samo ga pustimo zrak unutra da on ispadne. Sad ćemo roknut tu 2 jajca, bez ljuske. Po mogućnosti. Po mogućnosti bez ljuske. Tako. 2 jajca ćemo zviznut. Pa ćemo to posolit. Tako. Pa ćemo to izmiješat. I malo češnjaka ćemo urezati unutra. Da malo da arome. Malo češnjaka. Malo češnjaka, sad ćemo, zgnječimo ga, da pusti sokovi i mirise i onda ga samo usitnimo malo. Tako, Bog te veselio. Sad ćemo to sve izmiješati. Ovo pituljak hip. Zdrav pituljak domaći. Evo ovih dana sve što pokupimo po šumi pojedo smo. Sreća pa nismo naletili na jelena, na vepre, ali na nešto, to bi bilo borba. Da utrpamo i u auto s djecom, jebi ga. Ali pojeli bi mi i to što je najbolje. Drekavac. Ja bi ovdje još malo stavio. Još malo bi ovdje stavio vrhnja. Stavit ćemo malo papra isto. Odokativno, naravno. Tako. Ti imaš pojam odokativno. Odokativno je najbolje. Gle, ajmo biti realni. Kad god neki pročitate recept, meni je jedna cura rekla, cura Ljubav moja meni rekla, zašto ne napišeš kuharicu? Ja joj kažem, zato što ne želim. A zašto? Kako ćeš ti sad ljudima u normative, sve okej, naprave se normativi, sve se to. Znači svaki recept kad radite, nikad nije po onom normativu koji ste našli napisan, nikad. Ili ćete nešto dodat, ili ćete nečeg oduzeti, ili ćete dodat nešto 10 da probate. Znači ja kad radim kelj, klasičan kelj, svi stave u kelj, ne znam, znači normalno kelj rade. Kod mene u kelju mora biti hrena. I onda kad me ljudi gledaju, kao zašto stavio hren? Jebote, kad probaš okus. Kombinacije. Ma kombinacije.
Znači, ni jedan recept nije pravilan recept. U kojoj god ga kuharci nađete, neće ispast tako. Treba znači eksperimentirati. Uvijek. I radi nepca, svako ima Znači, različite nepce i ukus. Nebo je granica. Nebo je granica. Dodao sam malo ulja u smjesu da ne moram natapati jufke. Sa uljem jufke smo kupili Lidlove. Da ne pravimo sad, da ne razvlačimo, ne pravimo sami sebi posla. Namazat ćemo pleh s uljem. Taman, evo. Koliko se dvije se stavio? Dvije sam stavio. Snimaš. Naravno. I sad ćemo lagano da ih filamo. Slagat ćemo, nećemo rolat. Znači nije rolana, već slagana. Da, slagano. Evo, ovo ćemo žlicom lakše. Spider-Man is coming for dinner tonight. Tako. Isto po dvije? Dvije. Taman je protvan. Poderana. Poderana ko da je pas izgrizo. To je jedan moj bivši šef rekao, kako se to izgleda, kaže pizza ko da je pas grizo. A šta ću, ja bio mlad, 19 godina. Šta sam ja znao šta je pizza? Ali pizza... Evo dvije kore da potpune. Close to me. Sad ćemo ovo zadnje gore malo premazati samo uljem. Zagrijat ćemo pečnicu na 180. I staviti jedno pola sata. Da se to lijepo zgotovi. I prije nego što bude gotovo, u stvari kad bude već pri kraju, onda ćemo uzeti jogurta i 2-3 jajta izmiješati, malo začiniti i onda ćemo zaliti sve to jogurtom da još malo bude, da je malo podigne. I ovo je recept danas. Juče mi je cura vadila mast sa jednom tortom. Danas ću ja njoj da vadim mast sa pitom jer je vegetarijanka, pa ćeš da vidiš šta je pita. Ima da se opeče od koprivu. Da, ima Jelena da pitaš ima li još. Pa polako, pravit ćemo mi to. Evo 20 minuta pečnica se ugrijala. Stavljamo unutra da se peče pitac. Lažem, pita je to. Pitac je burek. I samo burek, ostalo su sve pite. Ajmo staviti 35 minuta. Pa ćemo onda poslije zaliti sa jajima i jogurtom. I lagano napreduje. Sad ćemo izvaditi van i lagano je zaliti. Evo hoće da ispadne. Hoće da poludi. Evo susjedi su osjetili prvi kako fino miriši, pa su počastili nas sa orehnjačom, sa makovnjačom i sa finim krafnicama, pa ćemo se mi odužiti isto tako njima, poslaćemo pite nek probaju. To je ono dobro koje korona stvara u nama, koronavirus. Da smo sa svima super. Ja volim susjede nagraditi sa finim okusima. Evo ga, jogurt, jaje i sol. Sad ćemo da se to zalijemo. I onda ćemo vratiti još da se zapeče malo.
Mislim. Ajmo biti realni. Čemu kupovati burek u pekarama? U stvari burek sirnicu sa koprivom. Rekao bi moj prijatelj, Alene, nemoj jest govna kad je burek 8 kuna. Idemo to još zapeć 15 minuta. Diše. Diše. Op. Ne diše, nego diha. 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 Diha ko duša. Evo. Pa je gotovo. Sad mora malo splasiti. Sad ćemo pustiti da se malo ohladi. Pa ćemo da narežemo. Biće to, vidi ga. Da ga sekamo. Sekaj, bratko, sekaj. Flana, bratko, flana. Flana. Da. Op, pita, diše. Da. Diše, da. Idemo se zahvaliti susjedima na ovome. Se zahvalimo susjedima na orehnjači i na krafnama. Sekaj, bratko, sekaj. Sekaj, bratku, sekaj ovo ono. Ovo bi bilo pljuni i zapjevaj. Ajmo pokucat susjedima. Dragi, evo da se zahvalimo. Snimaš? Dobar tek. Dobar tek, dragi. Od sira i kopriva. Ovo brutalno. Dobar tek. Snimaš? Da. Skidam se i snimam. Zezam se. Tako. No. Da i mi probamo šta smo napravili. Ovo su zrinske koprive. Moja draga ih brala. Sa rukavicama i golim rukama. Sa grobljem. Sa čega? Kaže sa groblja da su. Nema veze. Kopriva i kopriva. Kopriva i kopriva. Ovo puno masno kopriva. Peče koliko god se. Boga mi lepo. To mrtvačka kopriva. Čekaj. Alo Jelena, pogledaj. Ovo nisu splitske, ovo su kostajničke. E pa dobar tek. Jel te peče u ustima? Ne peče me ništa. Ovo je okus zrina i prirode. Dobar tek. Ajme kako je dobro. Ja mogu ovo svaki dan jesti. Ja se bojim straha. Ti se bojiš straha? Zagorelo te malo. Zagorelo ti u glavi je. Ništa ne valja. Sadnja koja je rekla da nešto ne valja, ja se rastu od nje. I Ništa ne valja. Neka ja.